Kini kor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanongpo Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not sau pra sansau. Lane pra lainyo arnyo sawar riunyo. Kum ka jingkershan ya ka jingdon kam jong ka way ka school ka badan ho umber hardi boy district ka bala tip kum ka sin Stephen ka badai ka school ka bala penya da ka balang Kathleen ki dukhat ka seng HYC umber area ha ka jinglam jong president ka seng naga ni ka shnat trikam jong ka seng menta ka sngi ki ban IT ya ki ben bat ki des shaka ni ka school ka balong kum shibanta ban kershan ya ka ni ka school bat baki khna puli kin yo ban shong school bha Hakani kesngi la senran lang yagi dukhat ke HYC umber area dau presiden ke seng na ke district uba Hercules shooting bat haba ajing keren haba penpa lor ke ni ke jingeram nakal yang ki bor penya school kila ai khublei yagi dukhat jong ke seng kibla don ya ke mensiem ban yaram ya ke school ke badang don shibun ki jingbom patla ban penbiang bat lengba kini ki jingerap jong ke seng HYC ki kena puli ki lanang yo ban pelit jingmut kambha hak ki jing puli Pagani ka school St. Stephen ringkat bat di Nongkai berkantam bagi dekat bagi nang jong ka HYC jong ka umber unit bat di presiden jong ka district di Boy district mo ha kateng jong ka school jong kinas bat kini kai baro ni pediang sobha yapi di presiden jong ka district HYC bagi dekat berkunjuru ia itu sekian jong ke HYC umber unit bagi tingkat bagi dekat ke jongpi kejingwan ke jongpi menta ke sini ke penpa bidan kata ke kemensim ban penslur ban ai mensim berhamdam ban kersyan yang yinkam jongi berhamdam yinkam jong kani ke school St. Stephen School umber kadai ka ba kumbang roket bah ke disakri para beri ke disakri ya boleh bat ka wat lagi di jing ai barit ndai kerman skam ba kadai ka kerman skam ba diperiang hida ka jing kulit musim amar ba kumbala penpau nau presiden jungi na komber ba ilakwa ni sya kala dai ka bala kamslam ndai imsam bala penurlong ndai ngi kumginai lam apo ka senghi kumbai dapat pau ngi mat sibun kijing kamtam habede bat kamtam na mataka no ka jinglut ka jingsep lemar bunsin hi kande ka jing yarap jingi kido ki basem jing kamtam kunga no ilam ngasa ikai bah ba ngi yarap ya no ring tungin yarap da ka ka ba ni treshitom kamtam ba kitu ginang yo ro kinang ka jingkat ku iki kanang ba jing kudan kam ski kanang ku ku lamar ngim dak tan ya kata ka jing yo jing no ring ka dei ka ba i persang bani treshitom hi kamtam ki member jong SFC hapo ba mdurum get de kane kam dei shu kasin ka banakong ba iju yarap ya ki nogino ki school dai gini kisin ki ba ki balabon andre ngaso ba langba ka jingker khu jung pi gini kai ban jung ki hap ki barit bat jung fadar kindwai na mata jungi nginyo kamet ka poi kha bangin nangla susu ban tre kambha na mata ki paiba nama tak ke imlang salang hapo ka jelahi barawi ke jungi namar ba ke jing im hi hapo ka bangin im hi hapo ka partai hindre ngidan kamban ya yarap markelang ya yuwe mangi ngidon kata kathong menta bangin yarap yuwe ti kumta menta ka kanti menta sngi la ban yarap hakne ka school jupi ka St. Stephen ti langba jing fadar nambla jupi ni kai pera daki wei pat gi benta penyerap lem yaki kiwei pat ki para brio hapo ka jela jingi tingi dan lalala ka benta bagi nyerap di kata kadai ga wei ka mensim bangi habandon namar ni im ha pre menta bangi sakri bangi ya don ya kamta ka mensim seulam nang ba ublei un kurku yaki eki ba itreshitom tinga so mensim ka kaburu ngaso ba agne gidon gi hab ki barit so ban kentu ya pi ki hab barit ya ba pin don ya kata kathong ka bam phi ne kumba kino hikai kila sneng la krawi phi namar ki kino hikai gidei ki kimi ki pa he ki long kunju te pidei ban kungu sneng iki pidei ban treshitom kamtam hagini giski ban
kini kisi ki senam ki pamata kapor kalaya ni setu ba kajinak ni start kedai ke bahakmat du bangi don kam do berata kat bangi tray kono kam ni tray dah kajing ba ndai kajing sakren namin tai ki don ba bangi sem thoi kata kat bangi le no kam kajing sakren abun piliang yo snow ba kantam ini kisang halang isek yo snow ba kajing kenthok kadon ba ba ngamtep ngatrai kande kajing bisni ne kande kajing ero kajing ki ngi ngimtep tang bangi na keleng kesang ni ikan tek ba kande kajing ero kajing ai mesim kajing ki la deki kren kana kami kutar ngim sama thau deki ai ba kajing kren jung ki kande kajing ero le se kinut ki kin ai mesim ngi la ni kin ero ngi kin slor ngi bangin nangkiu saprang dekan ni kakam kajing le ma kajing ni kantam kena pude tingin nak keleng kesang bu kajing duai nak keleng jing sen ibu kajing duai tempat nak sekolah nak bikin kuliah bah aku kuliah putih nang kiau sekarang dapat ikloi bunyi tray lang ti kuman kedang di bor bangila ngaku keleng sungang ngamdan sibun kikutian aku kajing tiba kedang lang ya baro ki noikai bikin nak bikin ikai bhai ki kena ki katakan sahabat entam ni kecing kuliah nang berfikir sekarang nak kecing imsuki kalau begitu ngar ngomong sebelum kita su tiba tiba saya siar dan berbuat kena banyak. Rainbow of Sound Music Academy kepadon Hakishnong Mowbray Ribhoy District a music school kepada Pelong Shisian Shitiau Little Flower Higher Secondary School Mowbray hakasngi sajan adu pobeje men step adu sabeje janmin kepada yang sumpai pi baro ki kena ki mandadu nyau senam cheneng ki samla ya piru baro kilong kemilong kepa ki bakwa banyo jingi kai jingnang shapang ke music hakane ke music school don shibut ki jingi kai kum ki gitar keyboard duitara ka bom ka sing ka drum Indian vocal western vocal but khasi vocal kane ke music school ke jupunya street performance bagi konsert aman laut senam kum kadak ajing slore ki kena ki bawan puli hakane ke music school ti parlok baro wan nompat slam wan ban shem ni ka admission hakane music school Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jompi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru yue ar nyau lai